nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Usimbut Menteri Rangba ke jela ba Preston Tensong ne kasngi ba ar ula kentu ya ki pa nong shong ke jela ba numpin sapriang ya ke video ba syabat ki nong yalam niam na Meghalaya ha ki khot ka bajrang dal hapat na Bihar bar ba IT sya ki pulin. Usimbut Menteri Rangba ula kentu ki pa ba bakin ompin sapriang ya ki jingtim ki bom day kabala ban wanra ya ke jingya ken at sngo pher jat bin rio hapo ke jela. Haba pensyai ke ega bajiau ba Preston ula ong ba kadantang ke jengye penpaik tin markeliang bar kinong yalam niam kim syama syak ta akti satya. Haba pensngo ye ke jeng sngo kya ba ke jeng pensapriang ye ke kubor thok kala ban lam sya ke jengye ken at sngo pher jat ben riu hajilla. Ula kentu ye ki pait ba ban kian na ke jeng pensapriang ye ke video hagi social media. Uba Preston ula kular ba ke sorkar kelashim kya ke nega kam bar kelashim ru ye ke senjam ba dei ben shim. Upente ba Chief Secretary ke jela barki he pulit keladap ya kren barki officer jong ke Bihar ba lakir pat ru ban ai ke jing pahara ya ki arngut kinong yalam niam. Uba Preston ula penti kena bagane ke dei kabladap ya penbet hapeng arliang mamna. Kini ki arngut kinong yalam niam nak mi lenti bakin 1 point menta ke janmit ha Guwahati hadin bakilami no na patna marsenjia kene ke jingjia. Superintendent of Police ke East Khas Hills ba S Nong Tenger ula pentip ba Director General of Police DGP ka jela barki pulit ke East Khas Hills kila phone hi daladi sya Superintendent of Police ke Patna bat Superintendent of Police City East Patna halor ke jingyo jingtip ye kini ke khubor ba sapriang ha ki social media ba sya syo ki arngut ki nong yalam niam na Shillong ha Bihar. Karkum ke jing ong jeng u la yo khubor bah ke porsi bajih ne ke janmit ke khubor ham saya kala sapriang bagadan ke jing penkelaniam ha ke wi ke ying hapatna ha ke bagi briu kila let ban khenra ka balam sya ke jing nya ber takti ye ki briu badan hapo ke ying uang bagi pulit ke Alamganj Police Station kilwan poi ha kini ke Jaka ba kelas rano ye kini ki arngut kinong yalam niam baklam dan jing men saw ai ru em sya thanat ban ai jing yada. Upentip baladap yakran ru barki pulit ke Bihar bakin ai ke jing pahara ba jing yadai kini ki arngut bakin wan pai sya Shillong. Uang baki pulit ke Bihar kala sunran ye kini ki arngut hadu ke Lingsun bad ke jing tokit menta kala yat syakmat persya ye kini ki nong net pen glumar. Kwa ban pensyai hak bedi bat ka kendiat kedon ka misunderstanding hak i wat ka social media men por janmit hakaba i pastor lalu bat itemen basan di temen basan di nong klau kia lek ban visit ia ka mission joki yang tia po Bihar kabanaka nongba Patna kam Chingai hardly maybe 40 or below 40 kilometers nampo Patna dekadon ka information ka ba ngar mayo kapor ko sibici siteng sibici saupo tu ka ba ong ba kisabat hakini ki kunhun lesena kalian ka VHP or something ka ba ki pendik dan ki pentot dan ki syok ki dan ya kini ki angut ki rurang ba iwi pastor ba iwi teman pasan temar ya yo jingtip kumtahi nakaliang jong nga nakaliang joka government wut ni kontak sete siapa Patna ha ka ba DGP jongi uyo ekren yo DGP nang ta USP jongka Patna rural batip ya ke sisa kumbakalong te ka ke bajia kolong badon tang ka misunderstanding kendiat konsoi te naman i ki ong na baya la sya syo sya bom te le kamdon ke jing sya kumkata te nakaliang jong ka bor ki police wut anang lai kren ke la le na tau chief secretary jong i lai kren bot chief secretary jong ka Bihar wut ki la sim ka prom action pat ha ka bakat dulu keladon ke jing stu jingmut hakaba kamdon kanu kono ke jing mansau le kanu kono kataka kumba kami ke social media ba balai ngali keren ni naman nga iting yo lesi kidon kenong sim kabu ban pensku tu bakla bakan don ke communal class yang nei po Shillong na ni me kala jongi te ka bangakwa ban pensai kamat jompi kalong ai baki pa ba kit skutu bakan ni
ka isu kamdon ai ndai ru bagi sya syadat nang tak baar la a company ya kiru daka deki police deki officers hakaba menta kidun on the way hapo airport batkin sawan paino menta kamit shanesha gawati batkin poino seselo sibit kamit lani kalak long nasai menstep dia kata ka bangka ban persya nak liang sarkar hakaba kumo pi nilai simkia namang itang syuk objektif kita kiri dan dari mentang dah ke basuk ke pasan ban dah ke jing setuju hilai ban ya slok kadang kami ngar ngam dayuk di tilut na dong sedong kadang ngom opi ke basai kedar kadon ke mission field hantia ke jaka ke badai ke outskirt na nepatna di imat kadon ke misunderstanding han yang tai nrai ke opi kamdei kumba lasar kulit ke social media bahkan don ke jinga syok badon ke jinga dat lan badon ka jing huriura